press ni bisinti kaisa saklai mung tumi ma family committee TRPC ni bang mungzo to sangkhana kha phiaba TRPC ni bisinti sini o hao besel besini brok do paro hamari mane to abrono sang srai lagi sini press ro ni bisinti media ni bisinti sangkhana ya abni bagini santini o TRPC tripra hao besek samung tangi to te abni bisinti sini brok ro besek hamari mai to abrono salainani te silainani te abni bisinti te bu hamari sebna harnani lama tongmano sirona ni bagini tini sini o press Ika ani logio tunggu sini managing director Rauzi, te sini headquarter ni deputy manager Santos Deparma, te yang tunggu sini west zone ni deputy manager Obizit Roy, sentini joto palk lagi sini TRPC ni isisa katal tu kaisa ya pisajak mani ayah pisajak marano jo to lukurok no khnarana bangi sirona ini tini sakai. Yang pilih ni sakai mengha sini TRPC ni tahu sengze latex nari tungani. Latex ni dam 100 tongani 100% DRC 1 kg go per kg 100 tongana tabo 10 rupees sing bare roi 103 lage 110 lage o first medicine ni bezakna first medicine ni aboro sing samgok na enga abani loge wo sing kabang mane sini TRPC ni jara samung khainai ro borok jorani bisingo rangkhok pisa manthok yang thangke nukongo belai ke birman phayo Rabar no tu sini dok no kung khainai ro pesabati khung thani bebak samung khaithani go bebak samugo no phunang tongma bagai jorani bisingo rangkho pisa no mai yang thangke belai ki bial nanggo obo hai kok kasali phaimani bagai ang ko sakatal mamani ulo sengjo to wan so kai kapal lagi sini team hai lagi sing kok so phaileka je sini beneficiary no te sini joto samung khainai ro in time mo jorani bisingo seng borong payment khainai ni bang within 7 days or 8 days ni bisingo payment khainai ni bagai plus kang ni tal ni sini o samno phunang jakne o kokon to seng ni sakai ni jaka te kaisa saklai mangti seng mang jogo ni thanibo je Tripura Sarkar je DA ro 12% tangai corporation kang kheria obo hai kabang ma saklai mang seng mang san mang tonglai mani abono tentini srai lagi nai lekha tangai sengrei ma yang kang TRPC no kaisa corporation place the government baksa khanya government by baksa corporation khan maya aboni bagine kisa jora rogo corporation ni sakao besek nangri khoktong abono nagi bor waisam shu beskang ulo mahi aboni bagi khanai corona 2 bosor ni bia lo bahaine belai ke wana masing beskang ni khati mung ngarek lagi khati mung bisingo tei soba muni bisingo wana muni bisingo tongwani bisingo na o dia jero rozapia tei tamasrai rangri ro bahaine kaham khlagi corona virus ng khamani pore bisa bia lungai mani bangine corporation of bia lo wana pore beskang salo asom sa bia nang thike bahai ke bobati ke corporation isini andar tane beneficiary na khamari mane bobati ke sang samno kaham ke krak ke talang mane abrono wana pore khatima bangine dia no rozapia ko ya tabo ke sang nai ka seng odie no dakti ne dhogui beskang salo rozak sinai eka aboni bagai corporation abro saklagi jeta sini rajya sarkar ni norms tongmano follow khagi seng beskang o himnai ngete kaise seng saklai kika sini belai kene tabo rabar khainei khatang mani bangrang seng lubjaka poila seng khna ka rabar khaidei nobar bongbar hamya teibar hayang nai ta khop lai na pe pote potloka Kiaba abani bisingo kono belai ke challenging khagi TRPC je kon bagan khagi bang ma sini samung khainei beneficiary ro ba je TRPC ni bal debit khainei ro work sacrifice ni ma khaini ka belai kutum jora ko khanga और अगर नो तू खाली थनी रो ते कबा मा केबिन मु खाले हा हाय खानो ओ केबिन रो न बेबा नोरई सं तरक खाइमानि उनु मुसा खाजे और आबार बिसिति सिनी रामखो पैसा उसुको याखरि का जकनाय कंखाय बारा रनिनो अबसि कुइला औ हाय मुसा ते और नो मुसा खाजे संगु खाबासागै खेतो खामा खाइगै बसो पैसानि पुरा हिसाबनि लाइके तु के राबार खाइमानि परेसिनि ब्लक द फाउन मुसा खाजे bosor pura kisagai sama ya seng dia lengai tong lain lukur sudah ne hari besar dokter engineer kaisa barono permanent kaisa baroni rangri economics condition kai rekha eka oboni bisinti hamari kabang maku ka bises lagi sini kunkhai bara rok naraba le bisinti hamari maku pani ba revolution ba bo katal lagi dum sak pani seng manka apne bagine taklai
बिसिगो तेबो राबार गायनायनि बागै साइटक लाइमानि ते खातों लाइमानि लुकजाखा बेखा आबनि बागैनो जों वान सखा जे ताक्राय जों जे नांमानि जरागो नांमानि जागागो जों सेंटर ऑफ गतेसा खियकनाय जेता जों राबार गायरि दं खायफानो प्रोडक्शन खायरेके बनि मार्केटिंग व्यवस्थाबो लगे लगे तंनानि नांगो बेखा आबारावनो जों काहाम केरन सुकमाया खसकांगो ताबनि सिमिति बे काहाम केरमनानि बागै जों ताम खायनाय और जों जे राबार प्रोडक्शन खायरे बेमानि बर राबार फालजानाय जागा करिं खांके अरक लायै खुस्रा बाजाराव थांनाय फालनानि खुस्रा मार्केटाव थांनाय बर अद्रे फ फेमल मामानि आबो हायनोखै बेलायखेनो जों लिगेलागाय सिनि खामानिनि लामागो पेमेन्ट रो बायसोमसि सिनि बेनिफिसिरि बुंजाबाय आबारावनो स्राय खायै बेनिफिसिरि रो सुबिदा मानानि हिसाबै जे जागाव सिनि बेनिफिसिरि रो गोबां राबार गायजाखौ आ जागाव ती बेसों सेंटर बारे रोगानि बरनि जतो लेटेक्स बा सीट दङ रनानि बागै जरा काहामानानि ते बरनि नेट जमुनो बरनि जे मान थाइ तकमानि न रोनानि आरो मुंसाफानो तामनाय कसम सामुं तांजाया तै खायनि बरनि मान थाइ जेतो नेट जमुनो बरनि मावानि अधिकार जेतो मानि आ रेट नो मारवानि बागै बेसों ताबो साखार मानि लगे सेंटर बेसों जतो जागाव ताबो नांमातै जों स्नाम जाखनाय ताबो जों सिगो जे सिनि तेगैसा थाइसिंगो कोर्ट खंखा TRPC जों राबार सिमि कायो हाया राबार नि बिसिंति सिमि सिनि प्रब्लेम हामारि रो हाया TRPC और राबार कायमानि सिनि बरा रोतो फानो रांगि नि साकाव कारोमानि लगे तेई बसामुं रो गोबां मानो खायदो ता बेम्बु बटल नि लुकनाय दिरनो फुलनाय बेम्बु बटल लुकनाय दो गादै तामसनाय नक्सि रोगे बेलाय अम कायसा वाना मासिसा कोरोना नि जरागो बसो सिनि बरा बिया लंखा बसो मान थोग्यां का सामुं नु बिया लंलायखा आ जरागो TRPC नि गै पारा गामि का सागै सामुं माया रां बिसा बिया लं तंगा जरागो TRPC नि गै नक्सि मरक के पाइजाखा आ नक्सि मरक के पाइगे जों तामसै सिनि बरक रनो हामादि लेखा जेता आप्रो सामुं समाया दंगैनि बेका आ नक्सि रक पाइगे ताम खाय खान्ते सिनि बरक तांनि जानाय दङ बरनि रांगि नि व्यवस्था मा खायरमानिसि अब हायख्लायदि TRPC खादागिनि सामुं तांनि दङ बेका TRPC बस कांगो संतैबो TRLN बा जायगा बरक बायबो जों थागै तेबो गोबां मा सामुं जुदा सामुं जों खायजाखिनाय आरो नि बिसिंथि सिनि अहानि रां फैसानि हामारिनि याखिनि कुसुकनि लामाखौ सौहैनाय आबानि लगेबो संतैबो नुखाजे जों जतन सायमानो कायसा देश बा कायसा जाति डेभलपमेन्ट दङो जेफ्रो बनि इंडस्ट्री टे मैन्युफैक्चरिंग दंनाय एके जों नुगो कायसा देश बा कान्ट्री उन्नतिनो मैन्युफैक्चर जफ्रो डेभलप दङो एके सिनि टिप्राहाव के जों नुगो मैन्युफैक्चरिंग के सिकरि जों फातानि मानै मा नुना हारो एके सिनि अरो जों बेलायके साके मुनि कथावहाय जों अरनि फालो तेवैसा कोनो न फातार लामै गोबां के मापाय कायसा कप दंगो दूध फालै दयसा गहाय एके ताबो जों ओ राबार न बाहायनो ओ राबारनि बिसिंति गुसक मानै पद्रे पटखलाय जों फाल होगो किन्तु ओ राबारनि बुटि बिसनाम जक मानै जों तेवैसा मरक मापाय तानि बागै सिनियर इंडस्ट्री टे मैन्युफैक्चरिंग क्रिनि बागै आबादि बागैनो जेफ्रो अर्थनैतिक काथामाफोर डेभलपमेन्ट दङो जेफ्रो मैन्युफैक्चर गोबां दंगै मानो आबादि बागैनो जों वान शॉप सिनियर कॉर्पोरेशन सिकोन तेफानो जों वान शॉप का अबनि बिसिंति मैन्युफैक्चरिंग रोटे गताल फायनाय जानि बागै आरो सिनि MD टे सिनि पुरा टीम जों वान शॉप लायखा जे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नि सुबासु बायख्लायदि फ्लाइट जों फातानि बसो मरक के पाइलाय सिनियर नि राबार पुरा रा खां ताफै हायना मागलांसि पाइदि अथस अ मानै बिस्राम जामा जों मरक मार्केट वैसे मा पाइदि आबनि बागैनो जों ताबो ओ मैन्युफैक्चरिंग दोनो टेबो भारे रोगोय सिनि मानै मान थब्रनानि सिनि अरनि मानै ननो टेबो सामगो फनांनानि ते अब हाइरक्स नाम खांखांगे जारा सिनि सिक्ला जबक दंनाय र बर जारा बेकार दंनाय र कायसे इंडस्ट्रीज ना खांगे कायसे मैन्युफैक्चरर्स ना खांगे और बुशक सामग काबान मानै मान आरो सिनि जुबनि कर्म संस्था दंगो रांगि नि बियालबो हामो ते सिनि मानै बाहायनो मागन थायगे युजफुल खायजागो ओ जों बटर मारनो बिसो वान शॉप सेंनाय जागै दंता एंगा ताबो जों नुखा थांनायगो लास्ट 2 इयर्स जों नुखा सीएम आरो राबार मिशन बिसिदै 1002.54 हेक्टर जों तमा थायखा राबार गायखा आरो जों नुखा जे सिनि बरक बुसु बखाथुं खाजाखलायगे आ राबार गायखा आरो ते कैसे इंटरेस्टेड बेटार के हायसि जों जतो सिया फानङै मानो तानि कान्टे TRPC तमा सामथाय दं
Anggo kata sekangsia tabak korong po zaman yang siu. TRPC full nono bolong hokna di sini, kaina di sini, soibo sok zorapi naikol mani bebak korsa robagai rai sara korsi nono yakariyo. Asal zorapi ke subasu. Eka ob ni bang ini seng taklai nuka sini target tomani seng 2200 hai kaina ni target klai ni. Sema ko asa kai 1900 sema. Ketaklah 2200 so kaina ni wan so ni. Tini ni salo seng naika 4 Juno 4000 eba applicant ni. Asa kebang borok tabu ramatan ini musuh zakat. Tani kangga nangri ni kelai ke hamari yakni kita ni. Ab ni bagai seng August kali 2024 is SS no year so. Seng again islai target islai kei berkawang kuka makai ni kana. Kadai seng mawan so mereka tiga bukai ni. Ab ni bagai so tono nekatun khazak lagi zara rubber interested tomai je kai ni ro borok no seng subah sukai ni bagai osam ro khazak. Zara fix tongai, zara contract basis tongai, gede barongui, oke, isu sampai ni boroni, rakok bisa, box sinjak bani, sengket tongai box sinjak bani ro kuriko. Eka abar orang peseng pes kami salah box sinjak, orang je TRPC sampai ro boy. Kaham lagi je orang service kayaknya ni, kaham lagi boroni, deh jema kayaknya maro boy, orang ni bisinti sampai kaham tang boy, sini hani hamari tu pelajari kami WhatsApp ni cakap. Arni loge was sengti beluk kaze TRPC kai ka atta tabok district to angkaro seni ke TRPC ni zone ke saida age ni kasam district wise je khajak mani age kasam saida district mani north south holai west ge apna sengtaw bus kango te bo tan homle seni production to bhari to center bari to public demand bari ge beneficiary bhari ge production bari ge Eka bona bare mani hisabe sini tei bun naikol mani bona care kaine ni bade sini duty bare ab ne bagi sen bus kami salo 8 June 8 district 8 June kai gi sen tei bu o center no naikol mani kale ni bagi sen abono plantation ke 8 June kai ha ga ek apta to mane apta June kai kan thake aro boro boro kebang man nai ab hai lagi sini samhum kai ni ba aro ni go implement generation ni ba aro hai kina ab ne bagi ne जोतनो साखलाई के जे राबार नि बिसिंति सिं जे हमारी माने तो मनी बस कामी सालो संते बा हमारी नारायण ते राबार नि बिसिंति सिनि बरो रोकाबो हिसा कुसु यात्री को काई तो मनी आबनो संते ब हम प्लाई खाइने इंडिया नि सिनारियो रो संनाय थांखे लोगो गोबां मा राज्य गोबां मा माने खुनिगो सुबुइ भाषा किन्तु जों जोतनो सिलाइ सुबुइ भाषा माने रुजाम माने थांखे राबार Yang begini ekonomi development ni banggai, ekonomi ke seng triprani nizeli dah mulai self reliance kene ni kang kangke, sengabono samui school mak kene, jeta sini thani go festival tongani. Abi begini seng nuka rabar kawal jaga wo on triprani geographical je, tamu sini scenario ro ba monsoon no belai rabar kanu. Abono seng zorani bishingo kai hamari nalanya ni banggai, tamu ti besar kerja kini. Abi begini Tini ni saklai menghobor ni bagi mas saklai ke jadi TRPC ni bisiti sini no khamari mani to mero kabang ma ta musia ho auto senagai to ni baksa poi thangge abo rama te wesa kaham lagi seng sini rangri ba sini hamari yakti mo kasa thani go TRPC ni bisiti sing busuk nagi ma abo no te khatam khazake khali nani nalai nani bagi tini ni saklai hamai to kasi ko sa naman sa jawon ko wati ni season no je mawaro kai ko rawa mo bayo ko ligo sa muka Abro itu ke beberapa di Plantation ini tu ya tu. Senior bebas tunggu. Jadi ki bomat iki bayi kang ke. Borok applicant mak ini jesi ni no barbong bayi kang ka asa sono di planting ni bagai soba sonori. Corporation applicant manu roza betul.